Assalamu alaikum. Nawna sirli thérapie meɗen salmina nokku ka woni ɗon. Le premier mois 2023. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la page de Nawna Sirli. Nokku wo ka woni ɗon ka hoore leydi ɗo meɗen salmina on meɗen lando siɗon e jaam. Iɗen mari yoga e toɓɓe ɗe waweten sendodade hande bi isnillahi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Partagez, mettez le cœur. Hunde heɓatama ka hoore leydi ɗo e ɗan gurdanɗam wonɗen e muɗum ɗo si wona hara ko a wona ɗo fiinede. Si wona hara ko a wona ɗo fiinede. Si a faamirali non a wawata fiinade immorde e piiji wonɗima heɓude ɗin fii yoɗi wontane positif, yoɗi wontane nafoore, yoɗi wontane ko tiiɗinayma. Sa sikki ko wonima heɓude kon fof ka hoore leydi ɗo e nder gurdam maɗa ko a wona ɗo tooñede e ko wonima heɓude kon wawata nafudema e boyi e men koye ndiɗo needi ne'a sikkugol hino tooñede. Ko ɓuri hewde kon fayda ko wiyete tooñe ko nde tawata neɗɗo on faamali darsuji ɗin ko on tuma o tooñete. Excusez-moi. Mi filli toon. Ko wonma heɓde kon fof ko fiima. Jamfaji ko wonma heɓude ko fiima an wona contre ma. Ɗin boneji wonaɗi rewnede e hoore ma, c'est pour toi. C'est une formation. C'est la force, c'est la connaissance de soi. Ko doole kadi. Ɗen baafe wonaɗe ombeede wona contre ma en réalité, c'est pour toi. Mais no metti faamude. Si tawi neɗɗo no ne'ira needi kulol, needi gonɗi, needi wullitagol, c'est impossible hino le aduna on darsuji Allah subhanahu wa ta'ala ɗi feƴƴatake kopi waɗetake ka darsu ɗi hunjetake kañum fodde a faamali ɗi ko sifa majji windanteɗa. Haray wona a wonaɗo tooñede ka dewgal ma, wona wonaɗo tooñede ka politique, wona wonaɗo tooñede ka ɗaɓɓere jawle, wona wonaɗo tooñede ka aventure ko ɗum ɗo jogotoɗa, komi wonaɗo fiinede. Tooñe ɗen laatike tooñe wo tuma tawi a sennidira ko wiyete fiinagol e tooñe. Partagez le live, mettez les cœurs. Partagez le live, mettez le cœur, nous sommes ensemble. Mi anditinayi ɗon hiɗon ka ɗerol Nawna Sirli thérapie min wona mi waajotoɗo. Wona mi waajotoɗo. Mi aray woni ɗo ka ɗerol lan ɗo mi sendoda e kala faalaɗo komi woni e miijade ko tawata min miɗa hooɗi, mi ɗaɓɓaya hoolo, mi ɗaɓɓaya jaɓu.
Voilà, nami wajoto. Donc, détrompe-toi. Je viens juste partager des idées. Si tawi no wodi ko sendoden, si ala ko sendoden, ala ko wawda wadande horema de partir. Merci pour ceux qui sont là depuis longtemps. Hara en wi karande lawol wona a wona ɗo toñede hay si tawi an ko non wonɗa yi'irde e nden yiyandema non no boni par ce que nden yiyandema ɗon nde addante ko wiyete kon tooke heen on heen ɗon addante ñaawugol woɓɓe wonande himo toñuma hara himo foddi e lettede mais en réalité ka haqiqa ko an jogiiɗo ngun ngayngu woni e lette ɗe mo wonɗa wiide on no toñuni ba lui vis sa vie mo sikkuɗa no toñude ma on il vit sa vie hein? C'est ça la réalité. Il vit sa vie. No way ko ƴettata julɓe ɗe yiite innaɗa bugade goɗɗo no way ko ñamata ñama ko inna si oɗa yeega hurgo iwa be lobri ɗo gara en wi hay hunde ka hoore leydi ɗo ko woni ma heɓude kala ko woni ma heɓde ka hoore leydi ɗo wota jogi to konko woni ma heɓde ɗon koko woni ma bonnude si wona ɗum darsu on a famata darsu on e darsuji Allah ɗin ɗi diwetake fi a hunjike ɗi darsuji Allah ɗin diwetake ɓay a feƴƴi on ɗon classe ɓay duuɓi ma ɗin towi darsuji Allah ɗin diwetake ɓay a naati e nde ɗo fedde ɓay a wattori ni ɓay a wonno ɓay a depanno kanji ɗi fillitoto ka gurdam ma siko dewgal a sertata e dewgal bongal ko yiɗa seeda e oɗo fotta e oɗo siko golle a seedata e patron bonɗo ko yiɗa fotti seeda e o yiɗa fotta e o siko e association ki o musidat siko e fedde yiɗa waynodira e ɓe yiɗa fotta e ɓe siko parti politique ko yiɗa waynodira e ɓe c'est à dire ça ne va jamais changer dans ta vie fodde a wawali famude la vie n'est pas contre toi la vie est là pour toi ko ɓe fama ɗum ɗo ko on tuma wawata ƴewitade wonki maki farjita hoore ma encouragea hoore ma e yawgol e positif o mais fodde hiɗa maɓɓi no waɗinmi no wi'inmi no jattinmi no wujjinmi no jamfimi no lettila ko sifa ɗum tun warata par ce que hakkille maɗen sendidira gonga e fenade kanki koko ɓurɗa fillitade wo ko ɗum ki andi ko soobe kama ko ɗum waɗi yiyata yimɓe mo ɓe ɓuri añude on ko on ɓuri wonde ka hakkille ma par ce que ko inde on kanto e dalla négativité ko inde ko añuɗa kon ko ɗum ɓurata haalde fim excusez-moi adna ko laawi ɗiɗi ko suuɓiɓe yaarugol ñaam ɓaawo ɓe faamude nano naaka jooɗe naaka dare ɓe suuɓi yaarugol ñaam ma ko tertiɓe yaarugol ñaamo dalla positivité ɓe sikki ton aray ko yaafanagol yimɓe si ɓe yehi ton ɓe sikki ton aray bon wona ngorgu ɓe suuɓi yaarugol nano ɓe sikki ton ko heerugo combat mais sur de la merde si gurdam maɗan hewti nokkugo ko ɓuttinantama kon no ɓurma moƴƴande ko jon tedda gonga si duuɓi maɗin hewti nokkugo andu ɗaɗi ɗi ronki anday ɗaɗi ɗin an tigiri ɗi ronki a wata concentranade ko juuti hande kadi guri mangil gi innete he mi ronki hare nde hakkille maɗe ngane maɗe innete hey men ronki hare nde haray nden ñande koko ɓuttinantama ko ɗum ɓurma moƴƴande di ko jonni teteɗa gonga
di ko wonata fure waccaɗo. Merci mon frère Gando Ba. C'est ça la réalité. Sa yi goɗɗo no yiɗi ñaawoje pande ko gonga o faala jonnitede, so wona ɗum hewta toon ko amma o jaɓa ma o terto. La vie est très simple. Merci Ibrahima Bakere. Soit tu acceptes, soit tu t'éloignes. Quand tu acceptes, tu gères. Merci mon frère Lampu Jama Balde. Jon non kon no tigi do famude no tawa en neɗɗan kaku yagal nde bana adama on añata on neɗɗo wonmo hewtinde lorra ma ɗen golle wonɗe mo hewtinde lorra. Donc aray rente e wonugol lorrowo ka dewle, ka politique, ka gollidal, ka association ji, ka feddeji, rente e wonugol lorroɓe. Merci Hassim Diallo. Rewɓe buyno wondi e worɓe wo ko dewgal, mais wallahi ɓe ala gaño ɓuri ommo ɓe wondi ka dewgal. Worɓe buyno wondi e sonnaɓe ɓe ala gaño ɓuri ommo ɓe wondi ɗon. Hino wondira dow sabu ɓiɓɓe, hino wondira sabu kaydi, woɓɓe no wondiri sabu cuuɗi, woɓɓe kadi no wondiri sabu kulol feleede. Ɓeeɗo fof ko on ɗum hewtini ɓe ɗo, ɓe sikku aduna on tooñay ɓe woni. Ɓe suɓi gonɗi e haacugol di daranagol fiino darsuji ɗin fi yo waw sanjude alhaali mo woni e mum. Merci Hassim Diallo, merci Asta Oumar Balde, merci. Merci beaucoup. Mamadou Saïdou Diallo, partagez le live, sommes ensemble. Fillito o relation mo wonɗa e mo bani adama no o tagira non. Merci Hassanatou Sow. Bani adama naturellement no o tagira non mo himo aña himo wona compte, himo jogano tooke heen rancune neɗɗo wonɗo mo hewtinde tampere. Donc dewgal ma ngal ta jaɓu waɗugol ngal kaso wonande wondiɗo ma, ta jaɓu waɗugol mum kaso sokaɗo ma. Ora min wi ɗum ko Allah wi ɗum, wondire e maɓɓe no moƴƴiri, ma sertire e maɓɓe no moƴƴiri. Ko ɗum ɗo diina wahyu jippinaka kam, amma diina ñamay ɓe huuɗo diina fenande ɓe sikkude dewgal ko ɗe goroje. Ɓe sikkude ɗe goroje c'est sacré, lanni jeyinde ɓe ko ɓe jombi ko, ma ko jombi ɓe ko vice versa. Ma ɓe sikkude dewgal ko ɓiɓɓe, ma ɓe sikkude dewgal ko birikiji en jande. Wona ɗum. Dewgal ko darno suudu. Merci Malal Fofe. Ko wiyete ko dewgal ko darnugol suudu. Si tawi ko ya andintin wondiɗo ma on yo towno birikije ɗen, andu wona e dewgal wonɗo. Si tawi ko ya andintin mawdi ma dépense ko kanko dowa idde dépense, na e dewgal wonɗa. Si tawi ko ya andintinmo ɓe ɓiɓɓe ko kanko dowa remude ɓe ñaama, na e dewgal wonɗa. Si tawi ɗum koyo ñaawe, si a nawni yo dankoma, na e dewgal wonɗa. An a gorko, si tawi ko ya andintin sonnajo ma hiɗa duwa bugade avec plaisir, konngol mangol no duwa wonde e dow konngol kala gorko ka makko, na e dewgal wonɗa mon frère.
no wonde no mais dewgal c'est différent ko sikkuɗen ko dewgal c'est différent sa sikki an a wawata yaltude o dewgal c'est-à-dire mariage mo wonɗamo dewgal nga wonɗamo a wawata yaltude mum si wona hara ko gorko nginni mi jonniti na e dewgal wonɗago no ɗum ɗon na a bani adama taw c'est-à-dire a wonali taw bani adama tu es un objet c'est ça la réalité ko objet bani adama jonna on droit suuduma otoma téléphone ma fodde a jaɓali a signali a windali a innali mi acciti aɗa yahata ɗum waɗi sa sooda e leydi ɓe waɗa e donation transfert de propriété matériel ji fof ɓe waɗa e réci ko hollata jewɗon accitani goɗɗo goo mais amma bana adama c'est un contrat ko haldi fotti wiyete contrat debbo on no mari droit si o yii ko windi kon ka contrat ton ala gollitirede nde o kasata contrat o ko alda e landagol dunga e wotru ka hoore leydi gorko on kadi wakka na e dewgal wona kore c'est l'esclavage pur si a maayi ɗon hiɗa wullitade si a yehi Allah sunnoyte automatiquement parce qu'il t'a créé libre ko taguma ko kanko attima jonnude ta liberté kanko taguɗo leydi e kammo il a été le premier à te libérer il a été le premier à te libérer ah oui ɓiɗɗo ma on na an jeymo je te dis ça aujourd'hui na an jeyi ko e ma woni ko o rewi ko e ma woni ko o rewi ɗum wiyete transit himo woodano atto a yiwdemo ɓiɗɗo ma on no woodano dans la spiritualité ka ruhuyanko wonki makin hecca wonki ɓiɗɗo ma ɗi fof ko e sanga wota ɗi taga ko jamanuji mon ɗin woni wona goto ko e ma woni ko o rewi wano rewirɗa noon e goɗɗo weltano Allah subhanahu wa taala jaɓuɗon yo o neɗɗo ɗo rew kama ko an woni ko tori Allah yo rew kama donc remu mo ñaama si a remi o ñaami kanko kadi o remoya ñaama kono si a remani o ñaama a inni ko yo rew o ñaama a naatoya yiide parce que tu es un escroc tu es un cannibale sa heɓimo a saadike mo ka woɓɓe remi o ñaami fuu so jogtanake perte mo en paix ne l'impose rien no garay en wi'i hunde ka hoore leydi ɗo alama heɓude ko tawata ko fi bonnugol ma jamfaji wujjede jattede wikkede raɗede certidede tout c'est pour toi. It's for you. It's not against. Wana contre moi. C'est une thérapie on kanyu jannayma. Ko une thérapie on jannayma. Tout ce qui t'arrive c'est pour toi. C'est pour toi. Mo wonda on hande ce sont ces expériences. Mo wonuda on hande. E me ko piji di hebdi madi. Moƴƴi e bonudi. Ɗi fof hiɗi mari ko ɗi gollata ka nder gurdam ma si tawi a jaɓi wonaɗo toñede ko a wonaɗo fiinede koye apprentiyagal woni mais si tawi ko moƴƴi kon hiɗa jaɓi nemaji ko Allah won ma waɗande hiɗa jaɓi albalawuji ɗin a jaɓata hara hiɗa waywa maaro ma foññe ko tawata nangue ngen tappade ko ndiyan na won ma tappude ko tawata keneeli ɗin wifaade kon ɗon maaro waɗata gabbe
fuuyay wona deeyi wona daabeeji wona arsikeji yimɓe ɓen wona fuufa fuu wona lampe gerto nafata hoore mum aduna e wii si goɗɗo wujjima wii karama ko merci karamaka merci fi honɗum modalité ji systéme none no o wujjirma noon o jannima ko honɗum ma ko hombo adowaka wondude ko honno adowaka gerdude hande kadi wersindare nde wersindiɗade so wona ɗum drapeau rouge on neɓi ko fuɗɗi yalde hakkunde ma ɗo yo wujjudema hari drapeau rouge o ngari mais ɓay hiɗa e diina penale fennuɗa gonga kam ɓayi ko fenade ko kopi wuurɗa fennuɗa gonga kam ko enɗa ka mosital ina gasa nowi natuɗa to o hellima ɗum ɗon jannima nde a wondata hande kadi e neɗɗo wawɗon nde a weltindota ko hande kadi e inde diina inde enɗan e inde cuucu e inde caca e fe kaalisi nde a hoolota ko goɗɗo mi sikkiti ça c'est pour toi wujjuɗo ma il a été pour toi il a voté pour toi il a contribué au développement de ta vie mais si tawi ko waɗi duuɓi 1900 ha Allah faama o ɗo faalaka jangude darsu o min Allah subhanahu wa taala mi naɓanamo gujjo ko fiinamo ko jannamo wiiɓe no woodi gadna ɗo kono ɓay o jaɓaali darsu on joni ko be wiiɓe ɓe luttarde ñande o goɗɗo no wujjuma ñande o goɗɗo no janfima ñande o goɗɗo no piima taasi o darsu arano faamano taasi o darsu arano faamano merci Ibrahim Bari o faamaka donc ara en wi ko wonma heɓude kon c'est pas contre toi mais c'est pour toi donc la seule solution c'est de changer la définition de tes espérances, c'est-à-dire ko ya waylu no wonɗa firde ko wonma heɓude kon merci Mohamed Lamine ko ya waylu no wonɗa firirde ko wonma heɓude kon ko ya waylu si goɗɗo ƴetti donkum ma après tant d'années mo exploitude mo siiɓade mo o ƴetti donkum ma par ce que ko faala jungo ma kon o heɓi siko kaydi siko suudu siko ɓiɓɓe siko no woodi dow jakka ko faalno jungo ma o heɓi o ƴetti donkum ma o bugiki ƴetto donkum ma ko yara ton il t'a libéré sans te rendre compte o finima o janni goɗɗo wattatama ɗum ɗo gadduna mais a yaldi ɗi ara ɗiɗi tati Allah no wiide bon daranemo kadi e darsu ɓurɗo sofude on ɗon ɓay o faamani ndaranmo darsu ɓurɗo sofude on ɗo ko ɗum a nanay tun neɗɗo no inna momi hekkondiri o jam fatola mbawdi kami heeɓi o neɓata e junga mo ukkondirɗa jam fatama kono ko a woni ukkondirde e maɓɓe probléme ɗaɓɓitata hay goto fam woni ɗaɓɓitude probléme eɓete faamu ɗum ɗo momi hooli o jam fata e beteke wona kamɓe hoolima ko an woni ko hooli omo ɗaɓɓiri ombin ma hawla goɗɗo ko hombo taw wiya hawla goɗɗo c'est là la question ko parce que tu as des blessures émotionnelles ɗe a wawali ñawnude l'insécurité iɗa mari insécurité angal hisugol e ma ko ɗum waɗi
asusta wonde feere hiɗa hummi tun hiɗa cati tun e yimɓe hay rendez-vous asusta yawde antu par ce que hiɗa sikkude koye jama ɗa yaɓa tun ko jaminoɗa et y a toujours un prix pour ça a inni a suusata ƴettande feere hoorema a susta mijitanade hoorema a susta darande hoorema ko soodagol e ɓaawo ndiyan e bako fampo e nunnugol penal. Il y a un prix pour ça, c'est qu'on appelle l'esclavage. Partagez. Merci Bamarwan. Tcherno Abdoulaye Diallo. Adna no sanjude. Ɗum ɗon tun woni goonga. Adna no sanjude. Ɓanndu ma ndu no sanjude, ƴiye maɗen no sanjude. Si tawi an kadi a jaɓal sanjude waylude noone no wonirɗa noon, aduna on hutorte mon frère, ma soeur. Aduna on yafanta ko mo anda. Merci Alpha Salibari. Aduna on yafanta ko mo anda. Simi inni aduna on yafanta ko mo anda ta ittinton ton goɗɗo, c'est ce qui nous fatigue. Wota ittintin hay e gooto. Si a anda oto, sa yiidi e mécanicien jo o yafanta ko mo. Si a anda coñci duwaɗi soodede bagiji suɓetiɗi qualitéji, sa fotti e tailleur jo, il va pas te pardonner parce que a anda. Si a anda diina, sa fotti e religieux ñamirowo diina, il va pas te pardonner parce que o yeyete ko jogaki. Si a anda ko wiyete enɗam, a naati e enɗam, ils vont te faire payer très cher. Sa anda ko wiyete fedde association, sa anda politique, sa anda ko wiyete politique, a wii ton can ɓe sancete, ɓe ɓoray leeɓi ma ɗin ɗi fof pette majji, parce que la politique c'est un jeu très sale. Si a wi ton can a anda ko naɓma, a anda no wayi ko ton gaccata leeɓi maɗi. Si a naati e ɗaɓɓere kaalis, a anda ko honɗum woni bani adam, par ce que wona Allah jogii mbuuɗi goy, wona jinna jogii mbuuɗi goy, ko an e min jogii mbuuɗi. A yaali ko signature ji an e min woni e mum. Ono wonɓe yewde batini walla mi heɓa mbeure duwanolan waliw jogaki mbuuɗi. Ko golloɓe ɓen jogii mbuuɗi. Jinna jogaki mbuuɗi, malayika jogaki mbuuɗi, aljo Allah ala e mbuuɗi, ko an haaju mo woni mum. Donc sa ɗaɓɓay kaalisi, il faut résoudre un problème. Lanni ko fof no ɗut kon fof ko peppale. Ils vont te payer. Banaɗa man haton jini e paɗal. Moƴƴin paɗal ngal ma yeeya ngal. Moƴƴina paɗal ngal ma yeeya paɗal ngal, ma moƴƴintina paɗal ngal, ils vont te payer. Sa moƴƴini ngal, imo haaju makko noy mo. Il en a besoin. Coñci hottollo sañño remu hottollo ma sañña ma wona ño'o, ils vont te payer. Hiɗa jangi gandal, goɗɗo jangal ngal yeeyu service ma, comme wano min ɗo thérapie je vends ma thérapie. Min nami waajotoɗo de, kala faalaɗo waaju, biro ma en no ɗon, koto ma no ɗon, e religieux jo ma on no ɗon, weldiɓe ma ɓen ko ɓen waajol, hiɓe anduma ɓe mi anda, hiɓe andi ko ɗum woni a faalaga nanude, ɓe memata ko ɗum woni waajotoɗo, hiɓe andi ko a yiɗa nande ko, hiɓe anduma law, hiɓe andi a yiɗa nande ɗum, a nanta ɓen na kaari waɗa mum ko kaari fanke wari ko ɓen waajotoma. Namna Selli, c'est pas un prédicateur. Moi, je suis pas là pour te tromper. Je suis là pour partager mes expériences. C'est tout. Kala faalaɗo waaju, yaw ɗaɓɓa ko waaju. Ananta ɓen na entourage. Ono lagineɗa ɓen na ko entourage lanɗam ña.
ko entourage ona ko nandi wondata ayiɗa gonga ko fenoɓe ɓattotoma enana nya wona e dewle ɓenna ko yimɓe makka ɓe woni finganeɗo yimɓe makka ko nene makka wanima conude a jaka andi wona bani adama wonduɗa ko robo iɗa ɗon ila e wonde o ɗimmojo makko ko wonmo jaka ko robo wonduɗa e mum na goɗɗo ko nene makka ko kawo makka ko ɓe gadde men fotta ko kammangal e jaka ko robo wonduɗa mum iɗa ɗon iɗa wonda e ɗon e robo e leggal e jandi o luubama noma warila an tigiɗa ni wona bani adam o goɗɗo woni manipule hiɗa ɗon o wara inna o warila hiɗa faala mbuuɗi siɗa faala mbuuɗi il fallait te former ko bani adama jogi mbuuɗi wona Allah jogi mbuuɗi de ya razak ya a trompike tito trompe Allah weƴƴita ndi leydi waɗa kanŋe e jaman e kaalisi waɗa baafata waɗa njaare waɗa leɗɗe waɗa puɗi o hippa ndiyan naɓe konnugo mari ko wanni ɓuri sa wiiɗo ya a neɓay wiide ɗon ya eɗa suti goɗɗo ala wiide ya kono mo heɓde ɗi par ce que il résout les problèmes des gens de la communauté donc ara wattango lila haysi ko wullugol wawɗa hara ko wullugol ko a professionnel e wullugol hiɗa wawi yeyde ɗon après sa service ananta ɓena ɗum femme pleure no woodi leyɗele sa yeeyi rewɓe jowo sappo no waɗi groupement ko wulloɓe sa heɓi fatunde a déplace ayɓe si ko defugol faalaɗa no woodi faalaɓe ɗum yew ekkitaɓe si ko fi bugagol faamuɗa très bien yaw ekkita yimɓe no woodi yimɓe ɓe anda ko woni bugagol ɓe jiidade ɓiɓɓe bimɓe kikiɗe innan sa priyentata ko ɗum jonnema mbuni wona wirdike duwike ŋañike ko gurdam ñaama e ɓe huuɗo wona toragol kadi okkorayma ça je vais vous dire ça toragol aide sociale okkoraali goɗɗo ha hande aide sociale ko sikkoton hiɗon okkede ɓe ala on okkude pippiru on yeeyay ɓe woni on wattitay woni konko hitte konko kaani sina ɗum la personne ne t'aide pas personne n'est là pour t'aider misal ɗo joni e miidoga ko wonma heɓude kon fof ko fiima wona contre ma misal si goɗɗo salikema faggude o salikema ñawdude o salikema dankade ɗum ɗon no wawi wonde sombo fagga hoorema dankoɗa hoorema ñawda hoorema woni fiima si goɗɗo faggima tawata hiɗa wawi faggude hoorema c'est à dire o sottinima ko rawnayta ko luttata simo ñawdudema o sottinima simo yoɓandema janga o sottinima ko tawata moƴƴanama par ce que ɗon himo jattudema ko wiyete kon gayuri ndi ngema ko wiyata yimɓe ñande noon tawi source ka iwata ton hawre waɗi ma goɗɗum waɗi ma accident waɗi ma probléme waɗi si o tigi nawni ko be o maaya si o weelama be o yalta ka laawol o wona torotoɗo si ɓiɗɗo makko ñawi be o ƴetta koye o saado koye galleji yimɓe ko honɗum heɓuɗa ɗo ngal ballal ngal sikkunoɗa ko ballal ko honɗum waɗuma ndaari ɓiɓɓe maɓe si ko ɓiɓɓe marɗa ndaariɓe moƴƴa ndaar fewte maɓɓe ndaaraɓe na ɓiɓɓe ma an tigri ɗandi ɗum ndaari moodi ma ndaarimo ila naatuɗon e ɗum ndaaridire vous avez perdu quelque chose qu'on appelle la valeur
la morale, la dignité, c'est-à-dire ko ngalu ko ɗum libère ɗon yaafi ɗon pour quelque bien ndaari kulol wongol e ma, ndaari ande, ndaari gonɗi, ndaari kulol, ndaari mapunde, ndaari lette. Donc wonɗo wiide on no walludema, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ko saliɗo walludema, saliɗo wallugol man kon walluma, par ce que ko nodda e ma waɗangol hoorema. En réalité ɓe sikkuɗon ɓen no wallude on, ɓe alama wallude, ɓe bonnete woni, ɓe wujjete woni, on wattitay woni. Donc ara wi rente e lorrugol, parce que bani adama naturellement aime se venger. L'homme aime toujours se venger. Dewgal bani adam himo anya neɗɗo wonɗo mo hewtinde lorɗo. 95% des mariages ko poubelle, c'est des ennemis. Ko ɗum woni ɗiɗɗe nawnaje, mais haale taake mais ko kañum woni ɗe nawnaje ɗe woni ɗon yiide yimɓe no doga mocceelam naati naataale mi kapiti yaari ga addaneelam biniri nasi clinique non, hiɓe wondi e gañu maɓɓe. Ko wondigu ngun woni nawnare nde, mais n'arrive pas à comprendre, parce que ɓe wattiti, ɓe ƴetti ko boni kon, ɓe acciti ko moƴƴi kon. La liberté, le choix, la responsable, ɓe yaafike ɗum ɗon fii ko ɓuri e jaasude. Woko kaydi, woko birikije, o nyande go o na bayla, o nyande ga men chacha, na gasasi o mayi mi jeyi, hey kan. La vie c'est tout de suite. Gurdan ɗan ko hande ko joni, ko a heɓali hande ko a heɓata jango. Konko sutira ɗon garanti ala. Non, faut pas l'empoisonner. Wata empoisonnement à cause de ça, tu vas pas gérer. A jaɓali réalité ma, a jaɓali wurugo, wana si o mayi, tu vas s'emparer de tout ça. C'est zéro. Waɗuɓe ɗum ɓe fop ils ont échoué. Ɗan gurdan changino, nde debbo jooɗoto e dewgal habbora moodi makko jeenayi e sappo e ɗiɗi, si moodi makko maayi habbora ɓiɓɓe makko ɓe jeenayi e sappo, ɗum maayi, ɗan gurdan c'est fini. Ko seeɗa ko dattu mum lanni ni. Kala ko tawata a investari hoore ma, a waɗanali hoore ma, dans peu de temps a ñaamoye ka poubelle. Hande un mari peut t'abandonner en plein voyage. Ɓiɓɓe ma ɓe no wawi wonde porté disparu, a yettataɓe aduna. Ça arrive no arude ka soit dogata ɓiɓɓe ma ɓen doga suuɗoɗaɓe, ma kamɓe ɓe doga ɓe suuɗo ma hakkelette. Si tawi ndeññande a wata waɗande hoore ma ko wonnoɗa habborde yimɓe ɓen kon, ka poubelle ñamata. Ça arrive, winde walli noon, ça arrive, on date mo anduno ɗon ɗan gurdan ɗan lanni. Yo mi habbor ɓenguwa, si o maayi mi habbora ɓiɓɓe ɓen, si ɓen ɗon maayi mi habbora tanira, ɗum lanni. No maayude tun chaque jour, ko jelo woni hande ɓiɓɓe maɓɓe ala ɓe noddu, ko jelo woni hande malakul mawtu maɓɓe on ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓe, ko jelo woni hande lette ɗe ɓe woni mumɓe ko wondiɓe maɓɓe ɓen wo ko dewgal. Donc ça prouve à suffisance que kala ko a wawata waɗande hoorema dans peu de temps a ñamay ka poubelle, yo Allah dandu en. Siminni poubelle na yawgol tun e laawol. Ñamugol ko faalaka, ko yiɗanaka, walagol ka faalaka, ka yiɗanaka, ko poubelle.
donc haray bani adama on añay on mawɗo mo o habborno yo danko mo yo yurmin mo si tawi ko on woni mo lettude tampina mo wonanamo cannibal ñaama mo o añay mo si o jandi o añate rente e bonagol e sonnaɓe moɓɓe e mudiɓe moɓɓe e ɓiɓɓe moɓɓe bonagol c'est à dire ko salagol wonande o tigi ka moƴƴanimo ɗo Iva Sobanji on neɗɗo o añay tun on jannowo tawɗo no hersinamo no jaasinamo no wikkomo o añete ko ɗum addi feddiji e clanji na goɗɗum ngo ko janganako e karama ko e janganako ko goɗɗo holli no ɓuri goɗɗo gandam et puis ça commence à péter neɗɗo añay tu wondiɗo makko ka dewgal naaduɗomo e nder gurdam kaso malaika huɗete ca jinnaji ɗin huɗete aljanna tan naadu yimɓe ɓen e diina penare on mo wonɗa wiwde ɗum no mari valeur yeeso Allah ɓuri on malaikaji je te le jure hiɗa mari valeur yeeso Allah ɓuri malaikaru wona hay gotum ko ɗum waɗi si Allah inni malaikaɓe ñande ɓe arno ɓenni a tagay waɗowo ni a tagay waɗowo ni a lamminay waɗowo ni Allah inni hey dégagé min miɗa andi ko gonɗa ko honno le woniri kon boni darde aduna o kon boni rulde aduna wona yimɓe ayi malaikaji no rula aduna ayi jinnawi no rula aduna c'est nous ko enen mari valeur ko enen laamoto kulle ɗen laamo liƴƴi ɗin laamo tout contrôler le vent c'est nous e goɗɗo ara itta ndin gayure ma naada dammol e ma nali janna ñaña ta yaw kere ma aljanna ma sikka goɗɗo jonna e ma haray ko ɗum ɗo noon addana o wiitiɗo no tooñede on par ce que o sendidira himo fiinede himo tooñede o ni'ira noon himo tooñede addanamo ko wiyete kolla heen on heen ɗon na goɗɗum ngo ko naadugol hoorema e kaso kondangol hoorema c'est à dire letta hoore mum haa ka tawata ñaawa yimɓe ɓen kondana ɓe inna ɓeeɗo no fotti e lettede par ce que ɓe waɗilan ɗum ara e ɓigol ko njelo jooɗi kira weloyta fii moodi makko no lettudemo ɓiɗɗo makko no lettudemo lanɗo makko no lettudemo patron makko no lettudemo kono o yejjiti ko kanko jooɗi kan woni ko jooɗi o yejjiti jolo ko ala ka koyɗe makko o yejjiti leydi ndin no yaaji ko ɗum waɗi a naata yiide par ce que a hewtay tun arda e ɗin dossier ji miɗa waɗa miɗa wi Allah inna min mi lo'inano mi waɗuma suɓotoɗo mi ɓurnuma e hoore malaika mi ɓurnuma e hoore jinna mi yaajini leydi hande mi ɗuɗɗini yimɓe ɓe mi hokkorma hakke mi hokkorma gite hiɗa waɗa honno ɓe nanade mo yiite sa yehi yawmal qiyama ko ya innu mi tooñi wonki yanki nde fottuɗa e Allah o ko hewni rabbi zalamtu nafsi ko ɗon o yafantoma kono sa hewti rabbi ɓe tooñina ɓe tooñima par ce que en sikkay oɗa no foddi e lettere par ce que o janfike en o wujji en jon joni an ko an woni juge ko an woni place Allah ko ɗum buynatoya yiide par ce que ɓe hewtay toon ko ɓe ñaawoɓe na ɓe ñaaweteɓe de ko ɓe ñaawoɓe o wujjiɗa e janfikela o gerila o lampikela ko an woni ñaawowo jonna lettema a gayni yami waɗol enna mo wiyonaɓo mum sa yehi yawmal qiyama ko ya maapo taw si tawi a naɓori ɗi golleji ma taa ko mi juuli simi naɓori taa simiɗa marno taw yiide taa kami wonno bugade toon no laawi ɓay ɓuyno bugade a tawta kaka harmani ɓe dewgal boninoy ɓe ɗon ma e dewgal ngal humaka no ɗuwiɗa noon par ce que yiɗa ande tonna jon henda no kisataako ɓiɓɓe le yaltiɗo hon
ida andi ida mari feere ala jonde dépense kono ɓiɓɓe yaltiɗo na dewgal koy añugol goɗɗo no wona sombo humoɗa e makko par ce que añugol kadi ko golle par ce que ka nder ka ngandi ma ga hiɗa mari le cerveau de plaisir et le cerveau de dégoût hiɗa mari ɗi fof hiɗi ɓattodiri mais si kunɗa huɓɓi kunɗa ɗanoto no wodi worɓe buyi hande sexuellement ils sont faibles na wonde ka tuuba hiɓe lo'i na wonde hara ɓe nawni par ce que ka ngandi ga kaka plaisir on iwata ton ko ton kadi déclenchata tuuba mban ɗum yiyata goɗɗo simo e piiji wela e ɗimo ara mo faala tum bugade ma buganede je précise hey le sexe c'est pas tabou ngani ma ndin ka welo on iwaton l'hormone de plaisir dopamine ka ɗum déclenche to ton ca ko ɗum kadi huɓɓinta tuuba mban ko ɗum janɗintama ko ɗum juutintama siko sonnaji ko ɗum addata faale plaisir dakkamme fi gorko mais gokkun kan no takko ɗon ka mettende haaɗende iwata ton cortisol hormone ka ɗum iwata ton si wi kat kunda ɗanoto si kunda huɓɓi kunda ɗanoto ɗum yiyata gorko ɓe jaminan tubamen ɓe gambo jaɓata tañ goɗɗe tummama goɗɗo marɗen ɗone ey guérilan hey haalam ɓenguma to stressé nene komi ko stress warila ko fof miijito atto a fuɗɗade gollude atto a fuɗɗade ɗi responsabilité ji wongol lampe gerto hari ko ni wawɗa voilà ko on tuma faiblesse ari ma par ce que hiɗa e gurdam ɗam wona gurdam gurdam o ya gollu seeɗa fija seeɗa fawtoɗa seeɗa ayni o fof ko golle fawtota ko ɗantagol no wiya tun pensant ɓe na tension diabète maayi donc o hen na goɗɗum ngo aduna on fiinete woni a wi o aduna on toñayna on donc darsuji gooti arata sansata donc ɗum ɗo noon addana hen hakkude ma e modi ma e ɓengu ma e mawɓe ma ha jooɗoɗa noon wona juge inna joni ɓeɗo no fotti e lettede hiɓe fodde e lettede himɗa yiɗi yoɓe lette miɗa faala yiwde yoɓe lette ɓe yiya ko jufa koɓe waɗlanko ɗo c'est à dire yaha ka Allah inne min ko min imminno kaari yo régle 50-60 fiya fiino amma anda jaka adnan ko ni way fiinoɗa soit change sifa ɗen toñe ka hawre leydi ma an kadi si tawi a suɓike laawol nan o wona sifa mum c'est tout na goɗɗum ngo ça donne quoi wallahi bobo de ko fewndo woni bobo ɗon so falama ñamude wullata so falama mun so janɗi so falama mun ɗaye tum wari pensan o ƴetti yendu ɗum ko fewndo woni bobo si o fini o wullata ka danke si o janɗi si o ko andirta o fini ko sa yimo takko ma cippanta hoore makko kono waɗi simo wullude par ce que o wattano jippuɗa kono waɗi simo andaka ñamete en woni ɗo merci Ousmane merci Ousmane joni waɗi jibri voilà geru anda ɗum Allah inni andu taw andu oto si yiida e mécanicien andu debbo si joom ba honno o wayi honno jouirta par ce que so ala ngesa sa addi debbo ko ango remata ko ya heɓu ngesa taw ka an tigiri wonɗa remude so ari o heɓa ka o rema sona ɗum ko an o remata de si ɓikkoy kadi heɓama ɗum ɓe hawta kadi ɓe reme kari ɓali balɗe heɓa balɗe o itta ɗum wonta heɓali o itta ɗum wonta an a sonnajo ekkito remugol de atto arde ka modi ma hara sa ekkitiki remugol sa ari sa tawi wala ngesa a hucca yaɓana ɗo ya nadde remugol ekkito ko wiyete remugol investissement sur soi ekkito ɗum sa ari ka gorko a yi wala ngesa andi jaka wona gorko tu te libère
ma atto ɓuri na arde anda si gasano toon si gasala on accirremogol ɓiɗɗo ɓe lampe guerre to sofi ɓe remima ɓiɓɓe ñalmarɗa hay anda goɗɗo goo woni yawde déclara koye ɓikkoy aduna womi ala ɓiɗɗo jooɓote eɗon jogii taniraɓe partout dans le monde en jogii allah ñañoño allah ñañaño allah jakayno eɗen jooɗi oɗon torade allah hokkor ɓiɗɗo angon ɓiɗɗo wala jiidade on no mari dolle dolle ɓiɓɓe non déclaré añugol goɗɗo wona e sombo humoɗa e makko añunoɓe ɗo politicien ɓe iɓe humi e maɓɓe par ce que tu parles toujours de lui kala action mo waɗi ça te domine ça te brûle donc la seule solution si tawi wona ya lettu hoorema il faut accepter de se libérer et comment se libérer il faut accepter la situation ko fof ko waɗi kon jaɓu taw se libérer étape arano ɓurɗo hettude on c'est d'accepter le passé ko waɗi ko jaɓu non a wata sanjude ko a jaɓale yejjutugol e jaɓugol na goto tu vas jamais oublier ha ñande mayuɗa ko fa lantude fimo anda mais tu peux te libérer juste en acceptant et en pardonnant mawɗo ma o koko mari kon hokkorma ngi gorel koko ngi mari kon ngi hokkorma on sonnajo koko mari kon goɗɗo okkata ko mara yaltu e wullitagol yaltu e ɗi miijoji obsessionnel yiɗa ndara tum film goto yaltu e ɗum wota naati wi ko non simi waɗno ni warrayno ni taari simi jaɓno kaari pete jombira mi waɗatano ni simi arano occident nani fin non ɗum ko miijoji seytane yankoji min ni seytane na jinnade ton no ɓanto c'est un mauvais penchant miijoji bonni fiyon ɗum a wawata change le passé ko waɗi kon a wawata sanjude meyɗi a wawi sanjude none no wonɗa yirde ko waɗi kon noon accepter l'expérience eɗa wawi jaɓude on expérience tataɓum ɗum redéfinir votre expérience c'est à dire yaha firogo arata wawa taarika lagine ɓe waɗana on taarika beppale kaari ka fiima mayani kaari ka heeɗa kaari ka fiima janngani goɗɗo janngantama goɗɗo mayantama baba mo kala ko kumfen hoore mum ko bordo barɗa goɗɗo laamanta ko fiima goɗɗo laɓɓanta jawdi fi gow ko beppale on tu woni gadna ɗo walla pettol gi waala wi ñono ñana yaw changea taarika ma on accu o résistance accu dartagol réalité o et là la douleur va partir musendi yehi musendi on fenɗo hoorema on janfiɗoma on naɓuɗoma kaso on wujjuɗoma on ƴettuɗo donkum ma bugi on exploite ɗuma ɓiɓɓe ma no sakiti partout non déclaré heyi wiwu karamoko on jarama ayek san no sansa terre to biniri nasi fuu so ala toon sowona ndaha e ndiyal e coofe fuu so ala toon fuu so ala toon ya aucun pouvoir dedans ko peinture simple non terre to naatade capite o yiyali jinna o nanali inde mum ha hande ha o maaya kadi o yiyata o nanata des inventeurs de mensonges wali wonɗum allah na addi certificat inni o holle certificat mo allah windi signé ko walijo makko jowno cana hooro haara ɓeɗo fuu ko ɓeydanayiɓe ma probléme tu es la seule personne qui peut résoudre ton problème ko ɗum waɗi banare no hato jini e thérapeute ma thérapie c'est très très important ko hunde nde ɓurɗe yawitade ka hoore leydi ɗo hara ley ordinateur ma on si jiiɓi ka doga e ɗaɓɓita gayno si oto ma on bonni a dogayɗe mais hoore ma nde jiiɓike gurdam maɗa jiiɓike la ko waajotoɓe wonɗa ɗaɓɓude 15 heures réponse nene dari kami waɗa
ko ɓe wawi wajade par ce que ɓe memata temmeje maɗe foddele temmere ma nden sellali ɓandu ma ndu wullitoto mayi tataɓum ɗum manaya mum ɗum pardonner ko étape ɓurɗo sattude c'est pardon par ce que no ne'ira ɗen noon enen ɗen wiide yaafagol ko yejjutugol ha no wulɓe ayni goɗɗo yaafa mi wata yaafade ɗum mi wata yaafade ɓe sikka yaafagol ko yejjutugol yaafagol ɓe sikka ko libergol oya ma yaafagol ko wigol mi yaafanikema o naatoya aljanna a diina ɗoygol ñaamugol huɗo diina kopino yurmi sikkugol yaafagol no koɓɓe ko je suis innocent o tooña somi yaafanikemo amen ñaawoyta ɓe naatoya aljanna c'est pour toi ko an rondi dongal ngal nene kori quand tu pardonnes tu libères ton âme dans la spiritualité c'est-à-dire pardonne no wayiɗa jogii ɗum ɗo accita sa acciti ko jungo ma ngon fowti ka ko oɗa fowti téléphone ma on o tedda few mais mo jonnima mo ya jogo mo e nder 24 heures a inna faala kam mais pourquoi eɗa jogii ɗo probléme mo 1900 ko waala sofarita donc étape ɓurɗo sattude on ko yaltugol o justification inna wayi nani ida mari nyaaw e waajotoɓe inne a toña Allah e moƴƴinaari anda heewi andi temmere ma nde ɓe faalaka nde muñtude pardonner c'est se libérer hiɗa humi nokkugo si a yaafike no way sa taƴi ɓoggol ngol kesum wawata arde ka gurdam ma gorko hoodere nafo mo wawata arde hiɗa wullude hoore fi kanna seeru non warata yiyatamo ko honno wattortoɗa doleke keso hiɗa watti kiɗɗo wata keso sa wattoto paɗe kese ay ta kiɗa yata woɓɓe si sodugo paɗe ko to gaccata kiɗɗe ɗe aminen ɗo feere men wonno baygoji si ɓe naɓi men ari ɗo mi sodno e paɗe ɗeɗa tellement gueɗe lanni ko toon ɗe accete ɗum ɗo no duwa en fiinude si goɗɗum feƴƴi donc pardonner c'est pas oublier pardonner wona fi wigol no yawmal qiyama haray siminni mi yaafike ɓe nangoytama on trompike a trompike sa yaadi on miijo a hewtay punnata yiide par ce que là ko golle Allah wonɗa wadde ɗo ko si Allah ñaawi few o gayni si inna noon jaga o tooña tant que Allah ñaawani an ala toñude yimɓe emi landima ala toñude kulloy koy ila heɓaɗa hiɗa toñude ɗum ñande o astagfirullah ila ñande heɓaɗa ko a toño wawno toñude donc aray hande ko ɗo wonɗen hattude meɗen salmina sponsor ɓe amen ɓe fop wontiran ɓe Dakar Mamadou Billo depuis Kolda, Monsieur Bokar depuis les États-Unis, Tcherno Diallo, ma soeur Djenaba depuis les États-Unis, merci pour le soutien. Monsieur Salim depuis la France, merci pour le soutien. Tansoko Mamadou Siri depuis l'Angola, merci pour le soutien. Tous ceux qui acceptent nos thérapies soutiennent notre cause. Kala won ɓe windande ɗo soutiennent notre cause. Kala won ɓe men andutude soutiennent notre cause. Vous êtes tous des sponsors. Voilà. Kala won ɓe yewti fi amen fi woɓɓe go, vous êtes nos soutiens, vous êtes nos sponsors. Merci beaucoup du courage. Merci Mariama Diallo. Merci Aïcha Ta Oumar Balde.